Aħna l-artisti, atturi, awturi u professjonisti fil-qasam tal-arti qed nikbulek biex inleħnu tħassib tagħna għal wirt li se tħalli warajja Valletta 2018 bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura qiegħed jiġi meddet serjament minħabba l-imġiba tas-Sur Jason Micallef. Hekk indirizzaw fl-ewwel rimarki tagħhom aktar minn 100 artist professjonali li ffirmaw petizzjoni li biha qegħdin isejħu qatt tneħħija taċ-Chairman tal-Valletta 2018 Jason Micallef. Il-petizzjoni indirizzata direttament lil Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista jitolbuhom biex ineħħu lil Jason Micallef mill-kariga li qed jokkupa minħabba l-ħsara li qed jagħmel f'dan l-avveniment tant speċjali għal pajjiżna. L-ittra tal-petizzjoni tinkludi numru ta' artisti magħrufa ġejjin mill kull qasam artistiku, dawk tal-palk, kitba, arti mużikali, arti viżiva fost l-oħrajn. Flimkien ma' din il-lista li tinkludi l-isem ta' 134 artist professjonali, hemm ukoll 24 artist ieħor li ffirma din il-petizzjoni iżda preferew li l-identità tagħhom tibqa' mistura, kif skont artiklu pubblikat minn The Malta Independent dawn jibżaw jitkellmu pubblikament, kif huma stess involuti fil-proġetti kulturali buħut minnhom fl-organizzazzjoni tal-V18 stess. Fl-ittra tal-petizzjoni l-artisti spjegaw kif huma ma jistgħux jaċċettaw il-kummenti derogatorji pubbliċi u kontinwi ta' Jason Micallef dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Fl-appell dirett tagħhom lil Prim Ministru Joseph Muscat, l-artisti saħqu li kienu li appunta lil Jason Micallef biex jirrappreżenta lil proġett Ewropew u li dan naqqassew minn dmirjietu kif Chairman tal-Belt Kapitali tal-Kultura Ewropea ma jistax ikollu attitudni partiġjana u mġiba intenzjonalment diviżiva. Dan fil-waqt li fakru diversi drabi li Jason Micallef pubblikament prova jwaqqaċ ċajt u jattakka lill-artisti li kritikaw u satirizzaw dawk fil-poter. L-irwol tiegħu ta' Chairman għandu jkun li ħares dan id-dritt mhux li jeddu tennew l-artisti. Fl-aħħar tat-talba r-riżenja tiegħu, l-artisti appellaw li l-imġiba irresponsabbli u tal-mistħija ta' Jason Micallef qed tagħmel ħsara li mhux ser tkun tista' tissewwa lir-reputazzjoni, il-programm u tmexxija tal-Valletta 2018.